Kalitang sumila rong hang piaphan ahok perakang sai long nang jipu pen Samsung Sing Ingti Memorial Park along Arjan Kihipen Katisong. Dipu lawar dilaji longki inghia rong arat lapen birla bazar komiti atung pen kalitang sumila rong hang piaphan katiki modun. Dipu Samsung Sing Ingti Memorial Park along May Day Mati International Labor Day kata London. Karbi Prime Time along penilisa Mirani Timungpi nona juikta beer tang ton pen. Inut arta kijum hek au supi sumila rong hang piningkan prisose borta kora hem kidodon. Hem kachubi pon hem ahem pu prokas borta kula pen asopo noyanmoni borta kora tum au supia phan meklang nu nolang nu kachiplang ancha takalilang apran karmu de rapi asam along ripen anparta India adet pi nihang nirep along ripen chenglok sominder adang pi araratum sitame laso puthak ningduk chipirin tilapen ahok pet akang sai long nang chipu kehang pado. Lason sipini aruni pai siar ni Samsung Sing Ingti Memorial Park along Owikimi Arjan ki hikitek abang pubang piatum cingrum si kalitang sumila ronghang piaphan kachiki moasai dengpon laso phi kalitang sumila ronghang piaphan ahok akang sai long nang jipu pen Arjan ki hipen asyang tong jipidun lo chali ning hang lo tame ni suar hang si han hat kalang lo to chali long pa me ka ke so sinong ke la pulo ili aleng nu chera pun la ke wajar ngar ke la justice hang pidun ko ta justice ta nom dal long le ka potila doko lo la ke justice lo ho pala lo ke chok chimo dak lin po la bangge hala ahem phu binong ahem phu da ke pathi ya mani phanna la dak kok tha pinang po po sambul la ke me solo la phang ke pathi hut ne se ne lo ta hala phang kok tha pi bek nei pini ke song la ahok kan sai kalitang sumila ronghang piko puson pensi apran kedam nangma hadak kidodun kisung ki boy lapen kachene kaholo hehe Arjan ki hipen kache song padopon lapen ahok pet akang sai long nang chi puke hang pado rumah thebang la pulo kedam tang ani ele tuma anjir kalitang sumila ronghang pi alang phan kachene pen apran adam juilo kasi alang phan kangsai kelong da dipan ahok atang sai kelong phan ele tum ese yang tong ason si kechipilo laneli tum brush color pen sini tum tong chipilo asi pini ni tum laswang deng kedeng pon bangela pulo la sumila rong hang pi aphan hok tum sai kelong pon sini le tum dak chungrum lo ada alo samarum da dak ke athek tung ang lo lapen ongdung obe mi tum ke athek atuman semedak ni bang lo tum mang chikudum along ka prek deng ji polam ken le tum chingwai pon pelang lapen la so apot non pini la so program ni le tum geseng la ke thanga song putakali same artist tum thang jungjung ninga hang pen nili tum la pu berta seroi pen si chingrum lo kasi la so ke chingrum ame phan nili tum la so si amen yelo fine artist assembly for late sumila rong pi sumili tum la lo se along ka prek ki bidang ni phan nili tum mathang da matha pon pela kasi la bang so nili tum pini la so kame klem pen nili tum ning the perfect lo hok kan sai long po po pinila so jai mek along ongdung Arjan ki hi atung kache tong dunji alam do bonta covid protocol pena jok ongdung Arjan ki hi kethek abang pubang phiatum chetong dun un wang vedet lo lage pini nitumolong chot kalilo majok long setame dota hai hindu puno muslim puno christian puno majok long taraso apot hota hai nasi non la first step bang ke lage nitum initiative and pignang po la penke la jitu murderer tum bangeri la tum bange action and vek nang po la antigen nitum justice long lelo ningkan krehinia sopi sumila rong hang pia phan chenek holopen apran ke na toma phan sto dak pen arona teng insai nang jila pen kok that pipo nang chi puke hang kache song ke hamji kalisi kache toran det bomlang arong along ta thur pak pen ning du kache pak lang la pen bor thakur bang hinia toma phan kok that pisi sumila rong hang pia phan ahok pet akang sai palong nang chi puka che song arniwang ta a or kre ara krengun elang jeng kha rong pia rong along ta ACRM club atum pen japosi kache song amede pathurdun lapu hawaipur diklem arong along ta school kachari ari soejang atum ke phapon pen rong arat kibi ki thila pen sar pisar phatum pen cheto dun si kache song ame ade kape thuralo jirabdun justice justice more justice no rest more justice no rest more justice no rest
Dipurong sopi ward la khasir kep lower dilaji birla longking hia rongarat lapen birla bazar committee atum chingrum si aru nipa isiar ni anitili phora atite mapor malompen kalitang sumila ronghang piaphan ahok pet akangsai longnang ji pupen kachiki moasai kapidopona berta kat news asa hemalo berta nangle Dipu lower dilaji RP skora hematheng nolong longking hia rat lapen birla bazar committee atum pen kalitang sumila ronghang piaphan kachiki moasai dengpo Laso saya long riso ijang sarpi sarpula pen kebi kitia tunta ceto dunsi ciki modun. Kalitang sumila ronghang piaphan hem kacubi pon prokas borthapura pen asopo nayan moni borthapura tuma meklang nu nulang nu ceplang pen apran karmura tuma phan kok hat piwek nang cipusi kehang pado. Ini arta ausopi sumila ronghang piaphan kepathi Prakash Chandra Borthakur lapen Noyan Jyoti Borthakur phan phasi pinangji la kanil tum dak dipurong sopi longking hiarong pensil tum sarkar phan nil tum dimaniglo alang tum repen kepathi pena joini nilitum ben itum bazar committee bela bazar committee hoi nili president hoi pena ben nilida nilda nindalo solamage achini lige langli laso choklem khainu afan mange langli phan phasi pinai pusi nili hoi bela bazar committee hoi na ward number 9 bela bazar committee hoi ben nili ning pen alangli phan phasi pinai pusi nili ning ben nili pardon Longking Hi village have united today for our sister late Sumila Ronghangpi. We just want justice. There's no community discrimination, nothing at all. We just want justice. Justice delayed is justice denied. Justice is being delayed here. We just want justice to be in fast track. When justice is being delayed here, it is being denied. Why is the government of Assam being doing here? What are they doing now? Doesn't have the power, doesn't have anything to do with their people. Justice! Justice! No justice! No justice! Karbi along ningkan plikebra phoso se arta phan kipibom corona angprim nini ni thomrote igda popusi rong sopi ok pran sai ka masai phupen pachini Karbi along corona angprim kachipi pen corona aphan kachida dobomlang ok pran kelang sai campaign ningkan plikebra pli arta lapen akiong arta tuma phan kipibom corona angprim nini ni thomrote pimowelo pusi ok pran sai kam asai phu ning kibiala pherakya phan pachini aru nipa isiar ni sai hem kankir anisita dipurong sopi along kido ningkan plikebra pho arta lapen lasopen arta akiong atum corona hour pen kachedam jia phan corona covid cert angprim chepida laswang bong arta ningkan troxy cap sose amuni datumta covid cert angprim chepidon West Karbi Anglong aklim so sumila ronghang piaphan meke kaipen apran karmut atiput Prakash Borthakur lapen asopo Noyanmoni Borthakur atamaphan kokthat pinangji Assam Tribal Sangha lapen inglong akhe atum chepeng si non hechong klim so sumila ronghang pi apran kedam arong mate roha amekar Prakash Borthakur ahem thekup along kachisong padosi klim so phan apran karmut Prakash Borthakur lapen asopo Noyanmoni Borthakur atamaphan klim so atiput ke kokthat anok e pinangji pusi sarkar aphan arbong turlok kehang pacheng khanpon Lapen halapu missing akheya hampang asong doan all missing students union missing sahita sabha missing sangram samiti lapen all missing women organization atum pen pini prek jamadem Guwahati Matmora North Lokhimpur Sibsagar Lokhimpur district Gopur Kolaghat Bukaghat Gongamuk Dhemaji along kalitang ilitum ang jirstu mila ronghang piaphan chikimo pen ahok akangsai kelong jiaphan kachesong asai dengpon Kidamtang jangmini paing korahini arni ilitumang jirsu mila ronghang pia phan Borthakur banghini atum cholang rem detpen apran karmut ada puthak piniarni anta KAAC lapen Assam sarkar ke thekiding atum anta RDPP det mate ing ang langaso mandet Lasi laso puthak kidamtang jangmini pai thomkep arni anikang sam por pai phora minute plikep apor West Karbi anglong kuthe PLP skura sa hema thengno along kuthe pia rongarat ki bi ki thipen chenglok sarpi sarpuning isibe pen kalitang sumila ronghang pi apran kidam jia puthak ningduk chepaklak si alangli karjong siningreng mereng dok kaperaplong jia phanpura melur ke kaya sai dengpon adun thu banghinya bang pho ilitum angjir aphan apran karmu deke nilitum lada kuthe pi araratum masapta ning ingsam thekthela pen dojoyje
jongsi bangso puthak RDPP pulote ang sose kachisong deng ponji pusi pherang keang no than pachini la culprit upon pusame hang to death la hokang sailong le tiga bangke nilitum ningtang samse la pe nilitum chot gali Karbi sulang duara do ansitame la bangsu asai bangke a hokang sailong le tiga bange sang nangne la pe nilitum sangsi nilitum mahin pen sangsilu la kali polo nangte akapringang deng pusame nilitum ga chesong deng bangke deng pon thunang ko lasi la pusona oklang no durlang no bangke pini halo kapajut si la puson si klem nang po la pe non ne prang bangke la son asai lang no bangke chuklem kle derji phana bangke un tik bangke inside deg nang po pusi nili tu mahin pen tuning ridono la pen Karbi no atong no phanta pachini de if the administrations if they fail to provide justice to let Sumila Ronghangpi, we will sit in hunger strike. We will sit indefinite hunger strike, and at this act, the government the government or the administration should take responsible. So we strongly demand that the culprit should be hanged till death. non malam so poraphan bir tamu ington iksenang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Kona kulat si mithang Karbi pinding sumpot ang tompin kilong po. Nangletong lapusong ke matha kisung doma. Jong si do plote matha nani. Nangletong humrik non pinding sumpot akuda long. Bangso akuda long nangletong Karbi pinding sumpot pekok pini wampok chipan choy hongthor Karbi peum lek paikom jamburong pehum Karbi pers jamburong so Karbi brospin Karbi beg lapen gamsa hi sitami long etpo. Lapen bangso akuda nangletong anidang le humri zita ingpuik Lasi Prabsin pen humrik non pending support akulat di Fuluru langso Daily Market opposite Rangsena Satu Auditorum Hola long. La penang itung ka order je apan la ber kipia number long humrik non. Choral hoy pokchukor jinjin ta nang na. Igar koy bong manay bang sarak thane pokchukorong. Pipo no bong. Pipo lote. Igar ko ni pokchokore lote men duway nang nambidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nanglitum tame humring non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrik tami. Dihena mo pit puthat birta lo wang thulo. Karbi Anglong Labor Union KALU Tiripia Maya Hinpen Aru Nipha Isiarni Dipu Rusem Sonsing Ingti Memorial Park along May Day Mate International Labor Day Katalon Pon. Ada por phai Cresia por malompen palitang Sumila Ronghang pia phan kachikemo padopon. La soaphi KALU ame pumen singrong pipen me pangchengpon. COVID-19 protocol ateng pensi jaimek padopon. Bangso amaya longal hiaman pen BJP MLA candidate Bidasing Ingleng rising milik lapen pinangan KALU klem bang pubang piatung cetong dun.
Meya long bidasing England pen kapachini pon ke COVID-19 na kiso abor pen katipajok jia phan mask la pen hand sanitizer ke en jia phan pachini anparta aron kapathika teng pen social distancing pen kedo kithak jia phan pachini Karbi akhe atum labor asai ke claim jum olang lasi hemret ke kim kerang asai Karbi atum ta theka sonte methang si aledo popu he hoyalam melong ke jai padu KA area hin pen CE ma phan panong si pin pura lo bidasing England arideng pajirdun Karbi Anglong ta Karbi Anglong Autonomous Council level ek koche banai thambori nai polo kape ngalang litum awareness program donai athegela da Karbi Anglong Karbi atum especially je labor ka me claim ta okol labor jong chot mistri ras mistri ta claim donang lang ha la penako skill amis create donang lang hai velo bolote yitu government a scheme building ke wan e towar ke wan dolong ki kim hai a paisa da bang municipal ne di tadak labor binong aho kalam le bolote da Karbi Anglong abe labor bang itu improve nang skill improve nang okola ke claim jong chot kali la bab ke pan chot kali ku pen la long ke tak chot bab chot kali ras mistri man donang lang la pen ke belek akam ke thegia phana pangtai jumbon bon head ministry lai sitame methang adim methang labang so hatiar mokhata ichithi kon pame thegia phan head ministry la pente jogali sitame aka prekalong pen kebang pen lapuson lada kadowyang ton jugali lahai ke papon pedet japhan methang along ri methang adet medang methang district lahai sitame ritum dagla bangso nitum labor union to sinitum international labor day labangso pini penitum labangso chiparai ponlo aka prek aphan nitum ponpisi methang aphan nitum misri ke paman ponja phan head misri paman ponja phan la pen ladak jugali kadok awe pen ke claim ke dam sitame nitum anse kichetu ponja phan si nitum chengbai ponlo la pen nitum ako sialam ako nitum dak nitum labor union labangso nitum office Karbi Language Teacher Association Hamren Ame Kalitang Sumila Ronghang Pi Ahem Kahumri Dama Birta Pirangke Jason Hipen Birtanang Pale Roha Khaigol Arong Bor Thakur Ahem Lokatar Yamen Pen Kidodon Kalitang Sumila Ronghang Pi Apran Kidam Nang Pupen Jangmi Niphai Thomke Bhomta Arni Karbi Language Teacher Association Tiripi Ame Lapen Hamren Regional Chilang Pet Pen Kalitang Sumila Ronghang Pi Ahem Kahumri Padodam Lapen alang litum ningduk cipi pen ciki motekang lapen lason aot lang loka coklem atumapan kang sai arona teng pen ing tang rak pen ing sai serak nang cipusi alang litum pen perang kiang luk ningje Hojai district Kaparlo Borboha Ahitia long Hojai district Triber Sangha pen patir piponsi Kalitang Sumila Ronghang Piaphan Chomrong me Chomrong so Kaparap long pami jiaphan kachiki mo amelor ke kayasai dengpo Nogao Roha along Kido Prokasandro Borthakur Lapen Noyenmoni Borthakur atum inut ningkan krihini arta au supi Sumila Ronghang Piaphan Cholang Rem Det Pen Apran Karmoda Puta Khojai District Aparlo Borbuha Ahitia long Kido Karbi Society Tiba Boro Dimasa Lapen Asami Satam Chingrum Pet Pen Kalitang Sumila Ronghang Pi Aphan Chomrong me Chomrong so Kaparap Tun Pami Jiaphan Borbuha Ahitia long Kachikimo Amilur Asai Dengpon Kachikimo Amilur ke Kaipon along Hojai District Tribal Sangha Amepu Prasanta Baglari Kongchunbang Dipjoti Bora Borboha Ancholik Pen Ganesh Ingti Porisoype Giris Ingti Lapen Bordolong Langkabata Ancholik Lapen Mepu Sanjip Girisa Tumpensi Jayapa bu amsaho bu kitna level te subu sangga no mane sangga mane sumila Ronghang Pi ko ekatar leba subu mane bu sangga mane bu mane khasi order rime nangre khasi rime ni khasi jadi dia kene jing ya hon thonang ni apne bu orti sangga mane khasi rime nangre bu ansani lagi bu dansa ko jai dong ba bu labu jai jan ba si deni dan ni je mane wata kari leba wata ban lagi ke khasi rime nang bu orti sangga no mane ko khasi rime nangre bu ansani leba ni dasar leba lagi Karbi Anglongor West Karbi Anglong জিলাৰ বৈঠালাংচৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ নিলগত আমি তাত গৈছোঁ তেওঁৰ গৃহলৈকে গৈছোঁ তাত আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ এই পৰিস্থিতি বুজ লৈ আহিছোঁ আমি
সেই ছোৱালীজনীক পঢ়ুৱাৰ নামত তেওঁলোকে ঘৰত ৰাখিছিলে কিন্তু পঢ়ুৱাৰ নামত পঢ়ুৱাৰ বাহানা দি তেওঁলোকে বন কৰা হিচাপে তেওঁলোকক যথেষ্ট শাস্তি তেওঁলোকক অন্যায়ভাৱে তেওঁক শাৰীৰিক টৰ্চাৰ কৰিছিল তেওঁক বন কৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল শাৰীৰিকভাৱে তেওঁক অপদস্থ কৰিছিল বহু সময়ত আমি জানিব পৰা মতে আৰু ধৰ্ষণ কৰিলে তাইক ধৰ্ষণ কৰি এই তেওঁলোকে বাচিবৰ কাৰণে উপায় নাপায় তেওঁলোকে সেই ছোৱালীজনীক নিৰ্মমভাৱে গাত কেৰাচিন ঢালি তেওঁলোকে জিন্দা জ্বলাই তেওঁক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ যাতে ফালি যাব নোৱাৰে তেওঁ ফাঁচি হ'বই লাগিব ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত তেওঁক বিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু দেশৰ আইনমতে তেওঁক ফাঁচি দিব লাগিব ফাঁসি ke direk nang ko lage dek Karbi Anglong ko alam kalilo la ola sama along si ini ke sudo ko la fasi pipetik te nili tuman ke hamke la swani ngaba ke pumbam ko fasi pipetik ke Karbi don ke jene hala daka Karbi tu hala ke daka Karbi tu wala malilo la ke tona hong ko tona tu family tu swalwa tu anta la pusi nili kangkom ko pati ketik te la si fasi pinang ko la tum han fasi pipetik ke nili tum dojo je la ke la ke Arni dagro halong itu Sumila Ronghang Pipan bang akhir jum kecinik kacali amen pen perkonsi penang cinik kacinik kahulu pen alang pan kersing dum ben apran armur lo kasilaso apran kar mura joine pini nilitum ningduk ceplak lang lo alang lipan kala comrong me kaparap di falsi pini nilitum ladak miluri kailo ing binak lagi litum aning arlo mekti kibu elang lipan kok that pipet tik elitum aning ke oi bade ning ke jangje bang ham he lasi ning jangje paham ji bulo elang lipan prapjin pen kok that pi serak rak dan pojong si kok that pipet bulo le la samang kang ke dokar tribal tu mangke aning kici bate aning kisso aning ke kang mangke hamelu lasi pini nili nalitum pan bustame penalitum long ke claim ke do kado kabe কৰ্মকৰ্তা তোমাৰ আন দুষ্টামি নিলিহিন পেন চৰুলো আমি ইয়াত মানে কেণ্ডেল মাৰ্ক কৰিছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ তেখেতক অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি তেখেতক ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ ফাঁচিটো আমাৰ দাবী যিটো ঠাইটো সংগ্ৰহ কৰা আমাৰ মানে তেনেকুৱা দাবী ফাষ্ট ট্ৰেকক মানে তেখেতক বিচাৰ কৰি দোষীক শাস্তি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ আমালোকে কোনো ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে হিউমেন বিংছ হয় ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে যে যেতিয়া মন যায় আমালোকক মাৰি পেলাব আমালোকক কাটি পেলাব আমালোকক জ্বলাই পেলাব তেনেকুৱা ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে হিউমেন বিংছ হয় এইটো কাৰণে আমালোকে আজি ভাবিছোঁ যে পিছুৱাই নাথাকিম আমালোকে পিছুৱাই থাকিব নালাগে আমালোকে আগুৱাই যাব লাগে আমালোকক ট্ৰাইবেল মানুহ বুলি আমালোকক কি এইটো কৰি আছে নেকি আমালোকক জ্বলাই পেলাই আছে মাৰি পেলাই আছে আৰু we want justice laso kachiki moasai batir pipon pinya biarta bangkela panse kangton iklo dome thakme kurang thu